Polisya puede arrestar con las dos guardias al Baliwasan Seaside durante el bypass operation anoche. Ya puede también arrestar con el supplier de droga al un hotel na Mayor Haldon Street en ante madrugada. Personal del SIDSOP del Police Station 11 junto con el de la jefe, el Police Superintendent Bonifacio Arañas, ya conduce bypass operation al Baliwasan Seaside. Ya puede arrestar con el dos mga guardias del un bodega. Estos kanda Kim Harjubail y si Munir Isko Akit, todo residente de Campo Islam. Así con Arañas, el mga kiyanta kumpra kanila, el mga tricycle driver, y el mga tamaniha motorsiklo. So amo galikilil di amon ano aki kasi ele chenebes maski hindi li duty takili na area purposely para bindi lang. So amo si LD so yung mga parokyano di aki lang apuera, tricycle driver, sikat driver, chene mga akil di motor lang, asi lang tuktuk. Ta bindidul kay hindi lang basabi kasi le na el area adi entro secured area kasi takile so amo si kami man ano kunil diso mga uban either chine base sila knowledge or pwede man sila abla na no sabi sila no pero siyempre since yatar dagat sa ele tabinde imposible tamin na no sabi sila porque si takiele maski hindi ele duty. Ya kumpiska kanila cuantos pakete de suspenso shabu, el calibre 38 revolver kung 6 mga bala, el 200 pesos marcausen y el mga drug paraphernalia. Na interogasyon con el mga suspechaw, sila abisa con el polisi kung kien sila tasaka con el mga droga. Yaman follow up na un hotel aquí na Mayor Haldon Street. Ya puede arresta con el si Adjing Julcanain Itebes, residente de Campo Islam, y el su compañera un tal Angelica Bulante, 22 años, residente de San Roque. Ya puede también kumpiska con el 17 pakete de medium size suspecho shabu, el mark money y el mga drug paraphernalia. Mga suspecho detenido ara alina celda del Police Station 11. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.